I send greetings to all of you. Welcome to my channel. Ngiyakhuleka makhosini, ngiyakhuleka kuzo zonke izidalwa enazalwa lezembethe. Ngingudonga, ingane yamakhehla ozalo likadonga likamavuso. Ngiyizinyane likaNtshosho. Siyaphaphatha abantu abadala shaya isandla phezu kwesinye amango. Namhlanje bantwana bakamoya ngiphakama ngesihloko esithi Spiritual Awakening. Ngiphakama ngokuzonikhaliphisa ngama assumptions eniba nawo njengabantwana bakamoya, eniba nawo uma ingulo yenu iqala iphakama. Uma ingulo yakho iqala iphakama, khona izinto wena mntwana kamoya osuke uzilindele ukuthi zizokwenzeka phezu kwesimo sempilo yakho, noma kukhona ushintsho osuke ulindele ucabangela ukuthi ngoba sengivumile ngayamkela imoya yami, ngasamkela isiphiwo sami, sekuzoba nje kube nje. Namhlanje ngifuna ukuthi sizowahlaziya lo ama assumptions eninawo njengabantwana bakamoya, njengabantwana bakamvelenqake. Ngiyathobeka bantwana bakamoya, bantwana besithunywa. Namhlanje ngifuna ukuthi okokuqala sihlaziye lo nkulumo. Kukhona isimo esikhona phezu kwabantwana bakamoya abacabanga ukuthi uma seyamkele isiphiwo sakhe, wahlambulula imoya yakhe, wanikela ngalo mzimba, wathi ngalo mzimba ngiyanikela ngawo ukuba niwembathi, ukuba niwusebenzise kodwa niwusebenzise endaweni zokukhanya, ningawusebenzise endaweni zobumnyama. Abantwana bakamoya bacabanga ukuthi ukwamkela ingulo yabo, uhlambulula imoya yabo, impilo yabo emva kwalokho izoba smooth. Impilo yabo emva kwalokho bazohamba kwi-cruise mode, yonke into izohlangana, u1 + 1 kuzophuma u2. Bacabanga ukuthi emva kokwamukela isiphiwo impilo ibalula. Kanti bantwana bakamoya akusilona iqiniso lelo. Uma ungumntwana kamoya ususamkelile isiphiwo sakho, sekuphakama izidalwa ozembethe, sekuphakama your guiding angel, sekuphakama ithongo, sekuphakama idlozi uqobo lifuna ukukusebenzisa, selihlalisa phansi noma seliphakama linikeza izaba, litshengisa ukuthi ngikhona, liphakamisa amandla okwazi ukubona emfihlakalweni yamazulu. Impilo kayibi lula. Spiritual awakening isikhathi lapho umntwana kamoya impilo yakho ithatha ishape. Njengomntwana kamoya oba seqaleni kohambo lakhe, idalwa zakhe ziyazimnikeze ithusi elinendilinga ngaphezulu. Yingoba basuke bekushape. Idalwa zakho zisuke zikubumba, zikutshengisa ukuthi kahle mina nawe nalo sikompilo lakho, nalo sikompilo lethu, thina siphila kanje. Ukuphakama kwemoya wena uma usuku spiritual awakening, ilapho khona ithongo lihlukanisa inhloko nesixhanti phezu kwesimo sempilo yakho. Yilapho ithongo likuthintitha khona ukuze wena uzoba sesimeni esikahle sokwazi ukwamkela izinkulumo zabo, ukuze emotionally, physically and psychologically uzoba kwi-state of mind la khona uzokwazi ukwamkela lengulo, uzokwazi ukumelana nalobunzima bokwembathwa ngamathongo, nalobunzima bokubekwa, bokumiswa yithongo, lokumiswa yidlozi nazidalwa zakho, ukuthi wena sicela ukuthi ume ube yinsika yekhaya, wena bawamkele esakho isiphiwo. Yila khona thina sizothola khona amandla okuthi siphakame. Impilo yakho kayibi lula mntwana ethonga. Ithonga likwazi ukuthi likuphilise, likudlulise ezintweni othe wandlula kuzo empilweni yakho zakuhlukumeza, ezintweni osathi uma uyicabanga kuvuka umunyu phezu kwempilo yakho, ufikelwe izinyembezi. Ithonga likwazi, lifuna ukungidlulisa kulobunzima obekuwo ngesikhathi usakhula, kulobunzima ubuthwele, kulobunzima obuthwele emahlombe akho ekukhuleni kwakho, ngokuba eyethi impilo kayikazi ibe lula.
ukuzalwa kwethu akuzange kube lula, indlela esikhule ngayo kazange kube lula, ingqinamba esidlule kuzo kazifani nezabanye. Eyethi impilo ibanzima ekuzalweni kwethu, eyethi impilo ibanzima ngesikhathi ithongo lisihlelela ukuthi ngalelanga ukuthi kuyozalwa ugogo lethu. Umthwalo esuke sengiwuthwale emahlombe ami ngingakazalwa nokuzalwa, ithongo lilinde mina ukuthi kangamkela isipho sami, usuke unzima kakhulu. Uma kuphakama amandla usesimeni se-spiritual awakening, i-spiritual awakening siyakuhlukanisa nezinto zezwe. I-spiritual awakening siyakuhlukanisa nabangani. Kuthola ukuthi ubuwazi ukuthi usibanibani is my ride or die, umuntu engathembela kuwo. Ithonga liyakwazi ukuphakama likutshengisa ama-true intentions omuntu. Ithongo liyakwazi ukuphakama likubeke esimeni lakhona ukwazi ukulalela izinto ebezikhulunywa ngawe ungekho. Ithongo liyakwazi ukwembulela inhliziyo zabantu uma kuza kuwe. So uma usesimeni se-spiritual awakening, spiritual awakening sinzima kakhulu. Isikhathi la khona ithongo liqinisa, isikhathi la ikhona ithongo likumisa ukuthi ukwazi ukumelana nobunzima, ukwazi ukumelana nazo wonke ama-challenges ney'ngqinamba ozohlangabezana nazo kulesipho sakho sikamoya, ngokuba ingulo kayikho lula. Ukwembathwa zidalwa kakukho lula. Ukwembathwa ngamathongo kakukho lula. Ukukhethwa ezalweni lakho, umthwalo semahlombe akho mkhulu kakhulu, ziningi izinto ithongo likuthembile ukuthi wena uzawuzilungisa. Uma usesimeni se-spiritual awakening, impilo yakho kayikazi ukuba mnandi. Usazolahlekelwa ngokuningi, uyibuza ukuthi kanjani ngifika kanjani esimeni sokuthi ngivumile ngomlomo wami ngazamkela izidalwa zami konke ezikuphakamisayo. Ngikhumbula inkulumo engibe nayo nezinyane lami umbulazi engivakashele esikolweni sikaDonga, ukuthi mina ngisesimeni la khona ngibanjwe ipride isadlala ngami. Angikho esimeni la khona ngizobuyela ezidalweni zami ngiyoyikhumbuza ukuthi kungani ngilahlekelwa yiyo yonke into empilweni yami, ekubeni ngivumile ngomlomo wami nganamkela. Akukho eningicela kona ngingakwenzi, akukho enikumisayo phambi kwami enifuna ukuthi nginiphakamisele kona ngingakuphakamisi. Uma ningibiza ngiyasabela, nginikezele ngami, nganikezela ngalomzimba ukuba niwembathe niqhwakele niwusebenzise, ngokuba mina ngiyigobolondo, amathongo ami ayayisebenzela phezu kwanomzimba. Kodwa manje ngiyithola ngisesimeni la khona ngilahlekelwa yiyonke into. Impilo ebengiyiphila before ngamkela isipho sami, uyabo. So ngisesimeni la khona ipride iyambulela, angifuni ukubuyela emumva ngiyobuza ukuthi kungani ngikulesimo ngiyithola ngikulesimo enguso. Mina ngazi ukuthi ibank account yami ibe no zero abathe ubaxaxa, kodwa manje ngiyaphila, kangilali ngadlile, but angiphilile impilo ebengiyiphila ngaphambi kokuthi ngamkele ithongo. Ngiphile impilo ebengiyiphila ngaphambi kokuthi ngamkele isipho sami. Yebo, ngisesikhathini la khona ngizithola ukuthi ngubani mina as ugogo lethu, ngubani mina as ingane yamathongo. Lokho ebengicabanga ukuthi ngiyikho last year, I'm realizing now ukuthi cha, it's just the tip of an iceberg. That is not me. Amandla engiphathiswa kuwona nomsebenzi engiphathiswa kuwona khani kuphakama, khani ngizithola ukuthi ngubani. Ngesikhathi ngizithola ukuthi ngubani, ngilahlekelwa yonke into. Sengoframile, ngiyaxolisa. Abantwana bami, khona into esingayiqondisisi thina njengabantwana bakamoya esikhethilwe esibiziwe sasabela, ukuthi ngesikhathi uwamkela imoya yakho wayehlambulula usetestini. Wena ithongo lakho lisuke lisetestini nawe. Manje ithongo kwamele libheke idalwa zakho, ingelozi yakho yokukhanya kwamele ibheke ukuthi kawuvumanga isiphiwo sakho
ngenxa yokuthi ngenxa yezingqinamba obhekene nazo. Kawuvumanga isiphiwo sakho usuwenza ngoba kuthiwa wembethwe. Usetestini, ithongo likwazi lifuna ukubona ukuthi uzokwazi yini ukuqhubeka nezinto obuzenza ngesikhathi ufuna ukuthi ithongo liphakame, ngesikhathi ufuna ukuthi abakwembethe mabakhulume kuwe ngezibonakaliso, mabakhulume kuwe ngamaphupho, mabafike kuwe qobo bakhulume endlebeni zakho. Angithi ngesikhathi sisenkingeni, ingulo isihlukumeza, ingulo isixakaza, ingulo isinyisa, siyavuma ngithi sivuma imimoya, sivuma iphiwo zethu, sivuma idlozi akumele bahambe baye esikhupheni, sivuma kwasani ngenxa yokuthi sifuna ukulapha ingulo kamoya esuke isiphethe, sifuna ukulapha lengulo yedlozi ebese zivuma konke. Ithongo ke uma spiritual awakening, stage spiritual awakening, wena usetestini ukuthi ingabe zonke izinto buzenza ngesikhathi ufuna ukuthi ithongo liphakame, ngesikhathi ufuna ukuthi abakwembethe bakazimbeze abakwembethe abaziveze kuwe, yezo amandla mawaphakame, abakhombisa ukuthi kahle wena ubizo lwakho luyiluphi ngaphansi komthunzi welanga. Lapho ngithi usuke uactive, uyavuka ngo-12 uyaphahla, uyakhuleka, uyavuka ngo-3 uyakhuleka, uhamba 5 uhamba amanzi, uhamba intaba, ulekelela lengolozi uyinikeza amandla ukuthi kayiphakame. Sengiphakamile ke, isiphakamile ingelozi yakho yokukhanya, asephakamile amathongo, liphakamile idlozi, selisemoyeni lifuna ukusebenza. Isikhathi se-spiritual awakening ila khona ithongo lifuna ukubona ukuthi kahle kawuvumanga ngoba wenza na, kawuvumanga noma ngoba ufuna ukubasusa eceleni kwakho, kawuvumanga ngoba ufuna ukulapha lengulo isimo obuyithola ukuso, uvume ngoba vele uyalamkela uhambo lakho, uyalamkela ubizo lwakho. Uma ithongo selitha sebenza uzokwazi ukusebenza. Ubunzima nezinhlamba esazophoswa ekhanda lakho, phezulu kwekhanda lakho, uzokwazi na ukuyimela. Noma kuzothi isicathulo mase sikushisa sesingitsinya, uvela usithatha usilahle lapha. Uzokwenza njani? Uzohamba uyothenga esinye usireplace, uqhubekela ugcine khona nohambo, noma isicathulo mase singitsinya sekunzima engulweni kamoya. Sebekuthuka sebekutshela ukuthi unamadimoni, ukhonza usathane, ebese uthi ngosemba azothina abantu, ebese uyalahla. Ngesikhathi umndeni wakho uvungama bethi lokho okuyikho kasikwazi asikaze kwenzeke la ekhaya, angeke nje futhi kuze kuqale ngawe, angeke nje uzosilandela imkhokha la ngaphansi kwaleli khaya, awuze ukuba isangoma. Ngaphansi kwaleli khaya uzuba igedla, ngaphansi kwaleli khaya uzuba inyanga, ngaphansi kwaleli khaya uzuba umthandazi noma umsandazi. La yenziwa lento la ekhaya, wena uzokwenza njani? Ingabe uyagive up? Yabo? So uma spiritual awakening, ithongo lifuna liyakhaliphisa, liyacijisa, liyakulola, likulolela lempi kamoya osozohlangana nayo. Thina njengabantwana bakamoya sisemoyeni, sisempini. Kwesinye isikhathi silwa, sigadlwa singazi ukuthi sigadlwelana. Silwa izimpi esingazazi ukuthi sifike kanjani kulezo zimpi lezo. Sithwele imithwalo yezidalwa zethu ezisembethe. Sithwele amacala ezidalwa zethu esizembethe, njengoba besimisa thina bafuna ukuthi silungise la konakala khona endulo. Bafuna ukuthi si-rewrite ilontuzana isimo se-lineage yethu ukuze kuzoba khona ukukhanya. Lo mthwalo lo omiswele wona awukho lula. Indlela yakho kamoya ayikeze ukuba lula, usazonyanyadlala. Sengisho ukuthi uma spiritual awakening akuze ukuba lula. Nawe uma uphuma ekhaya, asithi uphuma ekhaya emsebenzini, kawuhambi on a straight line ukuthi uhamba nje straight uziyofika emsebenzini. Kunamagquma namathafa, kuyahlela kuyakhuphukela. Enye indawo igravel, enye indawo kuyabishwa kunodaka, enye indawo uyithola nje ilonto uzutha uvumile uflowa.
cruising mode cruiser umuthi 1+1 uphuma 2 umuthi 2+2 uphuma 4 yabo impilo iyahlangana akuhlezi kanjalo nisho kithi esimeni sempilo sinama season kukhona ubusika kukhona ihlobo kukhona intwasanhlobo ihlobo yabo kuba khona isikhathi la khona ilanga liphuma khona lishise lithi ba kube khona isikhathi la kuguqubala kube khona isikhathi semvula kube khona isikhathi sazamcolo kube khona isikhathi sesnow impilo yethu angeke izifane ukuthi uzoyithola usesimeni la konke kuhamba kahle khona yezwa yini kwesinye isikhathi uyathola ukuthi impilo ivumile ususamkelile isipho sakho cha konke kuhamba kahle uyacruiser but loso simo siyaye singalast ngoba wena njengoba umisiwe uzolapha ilineage yakini uzolapha umsamo uqobo uzophilisa abantwana bakamvile nqangi ngaphansi komthunzi welanga umisiwe wena njengensika uyinsika kwaba eyimeni eyiningi so ithongo lidinga ukuthi wena ube sesimeni la khona mentally psychologically physically uzokwazi ukumelana nalama storms azayo uyezwa okwesibili bantwana bakamoya ngisacela ukuthi sikhulume ngokufoster abantwana bakamoya bayafoster ngosiyami sikwi fostering mode angazi kanjani uforsa i-spiritual growth uyayifoster uyazi ukuthi wena usesimeni la khona ithongo lakho lisakuhlelela ithongo lakho lisakuhlelela kazikho inkulumo eziningi eziphakamile ithongo lidinga ukuthi uhlambulule imoya ebese uyahlaliseka kodwa manje wena usulalela ungena ku YouTube ungena ku TikTok ulalela odonga likamavuso usuphila ingulo yakho ulalela inkulumo zabantwana abazabelaphi bendabuko abafana nami kanje nami ngiyayibala usulalela le nkulumo ukuthi bazokutshela ukuthi uma unesithunywa abelaphi uthi uma unesithunywa udinga kuba nejazi lemhlophe ijazi lemhlophe kumele libe isiqalo sakho uma unesithunywa kwamele ube nenjeti uma ngenze example uma unesithunywa kumele ube nalokho uma uhamba namakhehla kumele ube nalokho uma unonto uhamba nezalikazi udinga nalokho angeke ingulo yakhe iphakame ntwana kamoya uma ungazange ube nalokho usuyahamba nawo uyaphakama uyothenga izinto ongazange uzophiwe zona uyaphakama uhamba ezindaweni ongazange uzobizwe kuzo uzwe abantwana bakamoya bathi baye empophomeni ngenze example bathi baye empophomeni awubizwanga empophomeni kawuzange ubizwe empophomeni thwala ikhanda elikhulu uwelo uyabalandela uye empophomeni uyokwenzani ubizoba wena usesimeni sikamoya lakho uphelezela abantu abalungisa izinto zabo wena esakhe isikhathi siyeza kodwa manje uyehlwe enyonga uyaphuma uyangena ngenxa ukuthi wena utsheliwe ukuthi unesithunywa utsheliwe wena ukuthi unomnguni unomndiki nomndawo usuyaphuma ke manje uyaphuma uyangena uphakamisa izinto ongabizwela ngazona akakabi isikhathi sakho wena kawulaze eyakhe ingulu kithi kanjani sisingabantwana bakamoya ingulu yethu kayisoze yafana indlela esibizelwe ngayo kulensebenzo yabantu abadala kayisoze yafana usiko mpilo lethu kalisoze lafana indlela esisebenza ngayo kayisoze yafana izinto idalwa zethu eziphakamisayo phezulu kwesimo sempilo yethu kayisoze zafana yekela ukufoster yekela lento yenzayo uyeke lento yenzayo ukufoster manje isikhathi sakho siyeza bantwana bakamoya kusami angiqonda ngibahashe angekho hash angiqonda ngibahashe kodwa ngiyacela ukuthi ungazinikezi ingcindezi uma kuza kwingulo kamoya ingcindezi umntwana kamoya kumele ayinikeze ingcindezi mase khulunywa amaqiniso umntwana kamoya othi impilo yami imile kangazi ukuthi kwenze njani kunezinkulumo zamathongo ezifikayo angikwazi ukuthi angikwazi ukuyianalyze angiqondisisi
nginamaphupho engabaqondisisi kuningi okwenzakala kangiqondisisi nakhona ulivila because ngifanga buyabuyela edalweni zakhe ayocela ukukhanyiseleka ke akuthi uthi uyacela ke ukukhanyiseleka idalwa zakho asiphendula ngokusheshsha idalwa zakho kasiphendula ngokusheshsha and izinkulumo zamathongo zilebe ziyaphayila up bayafika bakunikeze lokho awunayo impendulo zakho bafike bakunikeze lokho bafike bakuthongise lokho bafike bacele lokho bakubize la usuyiphupho sendaweni eziningi uyabo ulo muntu okumele abhukule afune ukukhanya uyazi ukuthi unengulu uyazi ukuthi ubiziwe kodwa kazikho izinkulumo eziphakamayo ithongo kalilonduzana kalixakile kalicindezele ukuthi kahle kahle lalela isikhathi sekho awuphakame kade silinde wena hamba uye lapha nalapha lapho uyolanda ukuthi uyowenza ukuthi azikho izinkulumo ezifana nalezo awuhlatheke and the more ngithi hlathekani kanye hambe go kodwa ngosami kusena ngisacela ukuthi bantwana balimoya ungayinikeza incindezi don't be hard on yourself uthola ukuthi sometimes uthola ukuthi umntwana kamoya ebephupha amaphupha sevalekile uthola ukuthi lonto le iyaxakazisa uma kungabhlungu ndawo uma nje aboyengulo uma ingulo kamoya kungekho la kubhlungu khona awukuphefumule phila impilo yakho angishijakadula uphila impilo yakho ungazinikeza incindezi yokuthi manje ufuna ukuba perfect kule ngulo yedlozo ufuna ukusengathi amandla ngaphakama manje ufuna sengathi yonke imibuzo ingaphendulwa manje lalela kwesinye isikhathi khona kwesinye isikhathi siyathonga yeso uthola ukuthi ube nethongo futhi uyafila ukuthi manje iphupho lami libalekile yazi ngiphuphile iphupho lami libalekile kodwa akangikhumbule kukathathu 1 ithongo izinto liyakufundisa ngamaphupho thola ukuthi liyakuthongisa ngamaphupho uyafunda lezi zinto ezifundayo izinto ekumele zigxile phezulu kwesimo sempilo yakho hayi ukuthi izinto ekumele wena uphinde uyiphuphe cha lapho uyafundiswa kuyagxila kuyandlula yebo thothi uzophupha thola ukuthi uzophupha bese ungalikhumbuli iphupho lakho ebekumele likwenze phezulu kwesimo sempilo yakho naphezulu kwengulo yakho selikwenzile umsebenzi bekumele liwenze seliwenzile ithongo sendlulile akusiphupho ebekumele ulikhumbule wena bekuyi knowledge ezofakwa kuwe ukuthi kayihlale igxile kuyadlula yabo okwesibili ithongo liyakuthongisa amaphupho ebese phinde liwathatha like likwenza ukuthi uyabasisiment ukuthi mani ngike ngaphupha kodwa ngikhumbule yazi ngoba ulivovo layakhipha awuvalanga la ngaphansi kwekhala ungaphupha lokho khona nje kumele umxoxele wena isifuba sakho siyakushisa umgozi uyakushisa wena awuphuphi nje konke okukhonjiswa lona ithongo nokufundiswa lona ithongo kube phakathi kwakho nethongo lakho nomvele inqange cha kwamele kube khona umxoxelayo ukusilalela ngiphupha ukuthi nokuthi indaba zakushisa bese ithongo lizama liyakufundisa lento le ebese leza ukuthi ungabisakhumbula ngoba ukukhumbula kwakho uyodayisa ngomsamo wakho uyodayisa ngamandla basuke bengibathisa wona ngaleso sikhathi ngoba ngawuvalile ngaphakathi ngaphansi kwekhala uvovo liyakhipha la isifuba sikho kuyakushisa izindaba zakushisa bese ithongo liyayisusa lezo zinto okwesithathu uthola ukuthi uyathonga uyaphupha kodwa manje ithongo alikwazi ukufinyelela eduze kwakho ncam like ukuthi likwembathe lik-embrace fully alinawo amandla yabo licindezelekile one awuyihlambuleli imoya yakho samkelile isipho sakho lo mnikazi omsebenzi noma leli thongo leli phakama ngaleso sikhathi leso lethongo liphakama ngaleso sikhathi leso awunikezile full access kuwe ngenxa ukuthi imoya yakho awuyamkelile yabo kwenye isikhathi liyacindezeka ngenxa yokuthi ingulo kamoya kakhulukazi kubantwana bamoya banesithungo isithungo is the purest form of spiritual gift ongaba nayo
isithunywa sisebenza ekhanyeni uthola ukuthi imoya yakho kawihlambululekile ngiyafuna ukuphakama kodwa manje angikwazi ukwembatha ngokuphelele ngenxa yamacala mina engahamba ngenawo ngenxa yeziphambeko engaba nazo empilweni yami. Ukhumbula ukuthi idalo eziphakamayo esizembathayo zaphila njengoba nawo senyameni nawo namaphutha ngithi nawo namabatha lapho nalapho yabo awukho perfect nalezidalo eziphakamayo ezifuna ukusembatha ezisipha umsebenzi wabantu abadala umsebenzi wokwelapha umsebenzi wokukhanyisela zidinga inhlambuluko ukuze zizoqala on a clean slate ukuze zizoqala zisesimeni la khona zihlobile zezinhle. Uma ungayihlambululile imoya yakho iyacindezeleka uthola ukuthi akahlambulukile idalo zakho ziyafika nezinkulumo kodwa manje lezinkulumo kazikho clear enough cause amandla akanawo uthola ukuthi nezidalwa ezikwempethe kazikho ngaphakathi kwekhaya zingaphandle kwekhaya ziyafika la ukukhoshosho ukuzoxoxela lokho ziphinde ziphume. Abantu abadala abafakanga ngaphakathi kwekhaya abelusi bekhaya amakhehle ekhaya ezimpunga zekhaya abalondi bomsamo bangaphandle kwekhaya uthola ukuthi yebo bayafuna ukuphakama ukuthi phakamela impilo yakho ukuze uzobona ukuthi singaphandle kwesango imvula sifikela kithi basho kusho kanjalo ukuthi imvula yafikela ukuthi imoya ifikela ukuthi silindile la ukuthi kuzoba khona mhlambe ngelinye ilanga ozosibona ukuthi simela akwazi uzonikhaliphisa azontshela noma siyafika thina ngamaphupho nangeyibonakala ukuntshela ukuthi lungisana umsamuka awukho protected thina singaphandle kwesango sifake usihlambululo usifake ngaphakathi kwekhaya ukuze sizokwazi ukuthi sibe lihawu lekhaya sibe yinsika ngaphakathi kwekhaya. Ziningi izinto ezingenza ukuthi umntwana kamoya akhohlwe amaphupho akhe bantwana bethongo. Emakhosini bantwana bakamoya okwesithathu engicela ukuthi ningenzele kona please stop comparing yourselves. Ngisacela ukuthi ninikele lento yokuyiqhathanisa neqhathanisa and konke nginakusisayo the more nginikhuza the more nenza kakhulu kodwa asikho-ke lapho. Njengoba singabantwana bakamoya esibekelwe kona kakufani njengoba singabantwana bakamoya indlela yethu kayifani. Ngiyacela ngiyaphaphatha yekela ukuzikompara nomunye umelaphi wendabuko. Ubizo lwakho kangeke lize lifane nolukaDonga. Yes. uDonga yebo usezitholile ukuthi ungubani. Imibuzo eminingi kaDonga ngayikho isiphenduliwe. Kodwa ungambona uDonga eqhakambula ekhuluma ngalendlela akhuluma ngayo kakuzange kuvele kube nje nisho kuDonga. Musukuyiqhathanisa nami kulesimo esengikuso manje. Uthi yazi mangase nami ngikwazi ukuzazi njengoDonga. uDonga kazange avele azazi. uDonga udlulile kuma challenges adlule kuwo nobunzima athe abuthwala emahlombe akhe. Yebo uDonga now is more aligned kodwa kuzange kuze kube nje. Nawe uhambo lakho please take one step at a time. Beka unyawo phambi kolunye and give yourself grace. Khona izinto ezenzekalayo empilweni yakho njengomntwana kamoya othi wena uma uzibheka uzibone sengathi zincane noma kazisho lutho, kodwa kulakho uzalo ushintsho olenzayo ngokwamkela ingulo yakho lokhulu kakhulu. Ushintsho lenzayo kumsamo wakho uqobo ngalezinto zenzayo umkhuleko ukuhamba amanzi ukuphakamisa izinto izembatho nekhalo nikezwe zona ukhamba uyehlane uyokhuleka ukhuphuka intaba ukhamba imgede ukhamba amalwandle
ukuhamba imbophomo. Lokho kwenzayo kukhulu kakhulu, ushintsho lenzayo ukhona obaphulukisayo ngeinqumo oyithathayo wena ngokulapha lengulo yakho kamoya. Ozothi uma wena ubuka ngehlo lakho likamoya ubone sengathi yazi lokho engikwenzayo ngathi is not enough. Lalela mntwana kamoya, wenza okukhulu kakhulu. Bantwana bakamoya, yazi njengabantwana bakamoya esembethwe khona into esingayi nakisisile. Ukube izidalwa zethu lesi sizembethe, our guardian angels, ithonga, idlozi, belikwazi ukuthi lingakwazi ukuzenzela, liziphakamele, lizilungisele konke esimiselwe kona njengabantwana bakamoya ukuthi sikulungise, ngabe thina kasembathwa sidalwa? Asembatha ngoba adinga ukuba asebenzise thina, bona sebalala. Adinga lemizimba nathi uqobo lwethu ukuthi basebenzise thina ukuze bazokwazi ukukhanyisa nokukhaliphisa nokuletha inguquko kubantwana bakamoya ngaphansi komthunzi welanga. Ukukhethwa kwakho ngamaZulu, ukukhethwa kwakho ngomvelenqange uqobo, ukukhethwa kwakho ngomenze ngomkhulu womkhulu, kusho lukhulu lokho. Obizelwe kona ukuthi ukwenze, nomiselwe kona ukuthi ukwenze kukhulu kakhulu. Musubheka uhambo lakho, ubizo lwakho nengulo yakho njengejoko. Uyezwa yini? We are gifted ngendlela ezingafani. We are uniquely gifted njengabantwana bakamoya esimiselwe kona ngaphansi komthunzi welanga. Kakufani, kakusoze kwafana. Singaba zinyanga sibe bathathu, sikompilo lethu kalifani. Singaba ngamagedla sibe bathathu, sikompilo lethu kalifani. Indlela esenza ngayo kayifani, indlela eselapha ngayo kayifani, indlela esisebenza ngayo kayifani. Imithetho yethu ezigodlweni zethu naseyintumbeni zethu kayifani, kayisoze iyafana. Yekela lento kuyiqhathanisa. Stop comparing yourself. Yekela uqhathanisa ubizo lwakho nelomunye umelaphi wendabuko. Musukuyenza lonto leyo, ngezwe ungayenzi. Okwesifo bantwana bamoya ngifuna ukuthi sikhulume ngakho. Kungizwisa ubuhlungu kakhulu uma ngikubona kwenzeka around mina. Ngifisa sengathi kungakhona imizamo engiyenzayo to convince you ukuthi akusingale ndlela ocabanga ukuthi kuyiyo. Ama-assumptions onawo makuza phezu kwempilo yakho, they are too harsh. Bengisacela ukukhuluma ngokuthi bengisacela ukuthi uma umntwana kamoya owembethwe, sacela ukuthi uyeke ukuzehlulela. Yes, this thing breaks my heart. Bengisacela ukuthi uyeke ukuyihlulela. Kakekho umuntu ngaphansi komthunzi welanga noyedwa onganawo amaphutha. Akekho umuntu noyedwa ngaphansi komthunzi welanga ongoni. Kazikho ke izono ezibovu ukudlula ezinye ukuthi wena uzocabanga ukuthi ngenxa yokuthi empilweni yami ngenze lamaphutha, ngenzele liphutha leli naleli, ebese wena uzibona ungafanelekile ukwembathwa ngamathongo. Uzibone ungafanelekile ukwamkela lengulo yedlozi. Uzibona ungafanelekile ukuletha ukuphila kubantwana abamvelenqange. Njengabantwana bakamoya, you are judging yourself too harshly. Nizibeka amabala.
ngisacela ukuthi niyeke lento ukuzehlulela. Njengoba singaphansi komthunzi welanga sinamaphutha. Yindaba sinamaphutha, amaphutha indlela yempilo esifunda ngayo. Ukuze singeke sikwazi ukubuyela emumva siyowaphinda lawo maphutha, kwamele sihuzuke. Sibe namaphutha esiwenzayo ukuze singeke sibuyele emumva siphindane nento eyodwa ukuze sizokwazi ukufunda emaphutheni ethu. Kona kunzima, kubuhlungu kwazi ukuthi ufakazi omele ube nako empilweni noma izifundo ezinzima ekumele sibe nazo empilweni, kwamele sihuzuke, kwamele siqhuzuke, kwamele sibe namaphutha ukuze singeke sibuyele siwenze. We have to make mistakes in order not to go back and repeat those mistakes. In order for us to learn from our mistake, kwamele kube khona iphutho lenzayo ukuze uzokwazi ukufunda kulolo phutha lelo. Stop judging yourself harshly. Yekelani ukuzihlulela. Uthola ukuthi uyangena esikolweni sami ngiyakubona isipho sakho sihle, ngiyakutshela ukuthi yazi isipho sakho sihle. Phela mina nginawo umoya ngiyadlala. Ngiyakutshela ukuthi isipho sakho sihle. You have the purest gift. Isipho sakho it's holy. Sinobungcwele isipho sakho, and mase uthi wena ku hayi cha lamakhehla nalezi alikazi zayicabangeni uma zinikeza mina lesiphiwo lesi ngoba mina sengenze u1 no2 no3. Ungibalele iphambeko zakho, ungibalele amaphutha akho. That hurts me. Mina ngiyashesha ukuzwela lokho, kuyangiphula umoya ukubona ukuthi abantwana bakamoya abasamkeli izipho zabo fully, wholeheartedly, ngenxa yezingqinamba namaphutha neziphambeko abazenzile empilweni zabo, and they feel like they are not worthy to be called healers. They are not worthy ukuthi bangaletha ukuphila kwabanye abantwana bakamoya ngaphansi komthunzi welanga. Ungayenzi lonto leyo. Akekho umuntu ngaphansi komthunzi welanga oholi, akekho onganasi isici, akekho onganawo amaphutha. Bengisacela ukuthi uyeke lento ukuyihlulela, ungayihluleli. Yamkela isipho sakho ukuthi wena usuwenza u1 no2 no3 no4 no5. Hlambulula imoya yakho uvume ukuze uzokwazi ukuqhubekela phambili, ukuze uzokwazi ukuthi lokho owawubizelwe kona, lokho owawuphathiswe kona ekuzalweni kwakhe, akekho umuntu ngaphansi komthunzi welanga owathi mayezelwe wazala izandla ezithe cha, sonke sazalwa sifumbethe ukuthile. Stop it. Okugcina bafethu ngiyadlala. Okugcina abantwana bakamoya, abantwana bamvele enqange sengivala. Besacela ukuthi uyeke le assumption onayo yokuthi ukuthula kwamathongo, ukuthula kweinkulumo zamathongo, cha kusho ukuthi kwaba khona iphutha. Uma ngitshela amaphupho ami neinkulumo engiyitholayo kubalaphi bendabuko eziyinkomba zokuthi mina ngembethwe. Uma usubona seinkulumo zamathongo seyithule, then mase ucabanga ukuthi wena kusho ukuthi kwaba khona iphutha. Ngesikhathi ngiya kudonga engitshela ukuthi nginabantu abadala ngembethwe noma nginengelozi yokhanya ehamba nami, wayenze iphutha pho bathuleleni. Uma kuukuthi mina ngembethwe, mina nginesiphiwo, mina ngibizelwe kulensebenzo yabantu abadala ukuthi ngizosebenza abantwana bamvele nqange ngaphansi komthunzi welanga, pho ithonga lithuleleni na? Shukuthi ukuthula kweinkulumo zamathongo zisho ukuthi cha, ukuthi ithonga lenza iphutha ngokukhetha ugugu lethu nokubiza ugugu lethu
kulengulo yedlozi cha hayi shuthi ngahlambulula imoya kwase kwahlukana inhloko nesixhandi kanti akukho njalo. Musukuthatha ukuthula kwamathongo as rejection, musukenza lonto leyo. Ithongo lithule ngenxa yokuthi kazikho inkulumo kumele bayidlulisela lona, noma ithongo lithule ngoba lisakuhlelela, noma ithongo lithule ngenxa yamabatha akho nezinqumo wena ozithathayo eziphazamisa le process nalokho bizelwe kona. Ithongo lisakubuka nje ukuthi awutshakadule because manje uyishaya emuva uyishaya phambili, sekumele ngabe manje uhleli phansi uyasebenza walapha abantwana bakamoya ngaphansi komthunzi welanga. Wena usubhizi ke manje usukhile imkhuba ke manje ke usuyiphathisa kwe teenager, usuyiphathisa kwe 2K, awusabambeki inkulumo zabo kasayithathele entweni, bakutshela lokhu wenze lokhu, bakutshela lokhu ukuthi imani kancane ngizawulungisa. Yabo ake ninginikeze ithuba, yabona ngizoba serious, ngiyathembisa abantu abadala ukuthi ngizoba serious. Ake ninginikeze maybe nje 2 years ngithi nje ukulungisa lapha nalapha, noma uzothi wena uma ithongo seliphakama uthi yazi wamkele wavuma ukuthi yes ngiyasamkela isipho sami, but uma sekuphakama umsebenzi usuthi yazi ukwembatha was not part of the plan, this was not it, this is not for me, no, ngikhona hayi cha ngehlise boza yami, angeke ngize ngikhona. Ebese uyitshela ukuthi ukwenza kwakho indlela oyiphatha ngayo ithonga lizophakama likusebenzise. Abantu abadala bayabona ukuthi awukho serious vele, awukho serious, usasemdlalweni. Izindlela nenzani vele nenzani. So ngiyacela ukuthi uyekele lento yokuthi ucabanga ukuthi just because ithongo lithule kazikho inkulumo ozireceivayo usuloyiwe, noma that is rejection. Ithongo lakho liyakurejecta and sebecabanga kahle ukuthi ukhetha uGoogle lethu was ngathi asenza kahle, ake sibheke kwenye indawo because uGoogle lethu hayi ngaza akusuye ngathi benzi ngisenze iphutha. Ayikho into efana naleyo. Because ayikho into efana naleyo. Don't take ukuthula kwamathongo as a rejection yazo. Yonke into inesikhathi sayo ngaphansi komthunzi welanga. Please iba sendaweni yakho yokulinda and ungayenzi lento leyo yokuthi ungakholelwa kulokho bizelwe khona. Bantwana bamoya, bantwana bamvelinqange, sesifike egcineni kwesiqepho sethu la khona besikhulisana nge-spiritual awakening nangama assumptions esiba nawo njengabantwana bakamoya. Sengifike egcineni kwesiqepho sanamhlanje. Kodwa ngaphambi kokuthi ngivale, angithi nalazo udaba, ngaphambi kokuthi ngivale ngifuna ukuxolisa, ikakhulukazi ngifuna ukuxolisa ukuthi angikho consistent. Ngabe kushiwo njalo ngesingisi. Bengingagowish bengifokofa. Bengagowish bengifokofa and ngiwumntwana kamoya onezidalwa ezingamnesi. Idalwa zami ngazinginesi, azinginesi ziyangidikile kumanje komzilikazi kumashobana ungidikilile. Sonke lesikhathi libe ngithi ugela uzobuya, ugela akazabuye. Sengize ngicela uDongo sacela ngilekelele. Angithi nani nakhetha umntwana kamoya onduruzayo uma yedwa udinga ukuthi hambathwe ukuze azokwazi ukudlulisa umlayezo othile, nani nayikhethela ecabanga. But ngifuna ukuxolisa ukuthi ngingabi consistent, bengagowisha bengifokofa. Enye into idala zami ngazinginesi uma ngigowisha nje umzilikazi amashwa mfana wathi wenze njani, ukhalelani ngempela ukhalelani. Ngithi mina yini into zakhambi yami ihekhiwe, sekumele ngiqale phansi, impilo iqala kabusha, angazi uma ngizokwenza manje. Njengoba ukhala kwakho kukusiza ngani? Njengoba ukhala khona ukushintshile, ukhala kusiza ngani? Kukusiza ngani ukhala? Angazi ukuthi yini lento yenza ukuthi uzolula uzotetemula ukuba umsindile bukhala. Ukhalelani? Kusekwenzekile ke lokho kwenzekile, ucabanga ukwenza njani? Ubona ukuthi kulungise kanjani? Njengoba ukhala le nyembe ezoyikhiphayo ziyalungisa. Abanga sikhona sangabe uyangiduduza. Angithethisa untombo so. Athi ke ngizokuyekela ke ntombazane ke awukhaleke. Usho mase uqedile ke lokukhala lokho. Bengifike ngirekhode ngihlale phansi ngithi ngirekhode episode. Record episode uthola ukuthi sengiphuma inyembezi, sengiyavala episode sengiyakhala. Dalela ke khala ke ntombazane, khala kuqede ke ntombazane. Mase uqedile ke mase uyabuya ke because into oyikhalela ngiyibona impilo le, impilo. Kokusiza ukuthi uvuke uyithintithe
wamkele isimo osubhekene naso ukuze uzokwazi ukuthola izaba zokulungisa. Engabona ucabanga ukuthi inkinga yakho uzoyilungisa kanjani, uhleli la uyakhala, uyantetemela. Mina ngesikhathi sokutetema uyakhala. So lokho angiduba ngalolo la ngayeso ntombazane nakazabona mzikazi kaMashobana noma ngasakhala ngibuyile esigodleni sami ngithi angisakhali. Shothi yangibuka nje. So nginikezwe ithuba lokuthi kangikhale ngiteteme ngifike la ngithanda khona because impilo ngeke izime ngenxa yokuthi mina ngihekhiwe. Impilo ngeke izime, impilo mele iqhubeke. Ngoba ngihekhiwe mele ngenze njalo. Yabona ukuthi ngibhulishwa kanjani. So ngiyathembisa ukuthi ngizoqhubeka ngibe consistent. Ngiyaxolisa kakhulu nezwe, ngiyaxolisa, but I'll fix it. Angiwishi ngiyafokofa. Umelaphi uyayelashwa ubani uma esenkingeni? Uma umelaphi ubhekana nezingqinamba ugowisha njengoba ngigowisha, uyaye uphuma ubhekephi because angazi ukuthi ngiphuma ngibhekephi. But ngizoba right. Nendaba yami yokhekhwa azange ngiphathe kahle. Namanje yaza ngikhola ukuthi kwenzeke kimi ngoba kwenze njani kanjani. Ngihekhela ukuthi kube njani. Oh my God. Ngiyabonga kakhulu bantwana bamoya, ngishaya isandla phezu kwesinye ngithi update bomnyama ukuvela ukukhanya camakho. Ngiyathobeka.